Werigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV muthenya jwa kuja jumani jwitete na mbere bwega gankugwate ugeni kirinteto cietu cietha mugwanja mbitagwa Dorcas Wakaria na nkurikanie anuije ekameme ya Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru niretete mutaratara jo mweru jo ipindi na tangazaji bayo ukumithikeria umenya bubu kenda gukongwera na gwetagaria riri scan QR code na witekire mutandao jo Weru Digital kana www.werudigital.co.ke nochoke biorie 12 wagwata bionde ugatonya kire draw ya gwichindira shopping voucher ya shilingi 5,000 na kinyogo watekanya kurionga studio chietu injero chia Weru ntomerie je ereti ni kampuni ya kuthondeka irio biandithia ya Joy Max Animal Feeds. Mutongeria wa ngwataniro ya Linda Mwananchi uria nowe seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna na arerete ndiunga yawe iria kwirigira kugita aja kaunti ya Meru Jumapili ejite na aria akuromba atongeria bonde na kinya Ameru guchumiria kumwigeka akiuga gukethirwa buri untububu mu bo na ndiunga yao kurionga ichigo bionde bia Meru akiuga Meru ni nene no na ndiongeje yawe yomba kwethirwa itekinyira akari bonde Bameru nteto aretie onde kwethirite kuri na anga iguru ria ina ndionga ya Edwin Sifuna na Linda Mwananchi ikethirwa igikinya aja kaunti ya Meru. Kuna jamaa hapa anajaribu kunifundisha kusema mnaniona vizuri kwa Kimeru lakini najiumauma. Natumaini kwamba by Sunday nitakuwa nimejua vile ya kusema, so nataka niwakaribishe kwa mkutano wetu kule Meru. Najua kuna interest kubwa sana, watu walikuwa wanataka tutembee Meru nzima, but you know Meru is very big. Na hii tu ni mkutano wetu ya kwanza, si kumaanisha kwamba hatutarudi tena na tena. Tunataka tuweze kuja tuongee na nyinyi na tutarudi tena tutembee sehemu zote za Meru. Kwa hivyo mtu asikuwe na pressure yoyote ya kwamba labda kuna sehemu zingine hatutafika, lakini mnajua ukubwa wa Meru unahitaji kwamba tuwe na siku zaidi ya moja ili tuweze kutembea vizuri. Lakini mafans wetu wote tunawapenda, kama mnaweza kuja pale town ama kitu chochote kile tutasimama ambacho kiko karibu na wewe, karibu sana. Viongozi wote wa Linda Mwananchi wanawakaribisha katika huo mkutano tuweze kuongea. Na najua Meru nyinyi ni watu mmeshaamua. Huko nasikia ni one time, acha nikuje ni confirm kama kuna kura ya kasongo huko. Asante sana, Mungu awabariki, tuonane Jumapili hii. Akari bandunyo wandine ya nathu ni bethrite bagikurukira kagita gako mugo kamata mwiri jwa mwendo wao na ituro nyuma ya kwithira barabara ithukangi bunene na areba kuga ngari irera kamatite mwiri ere migwitira barabara yu nontu bakwithirwa ithukangi muno bakimeneria MCA wao Joshua Mithiaru nikiria bakuga na aremi buruko baritira ngugi bakiuga bari tayari kumwania kiri kithurano gia 2027 riboti iria ithuraniri ni mwandiki ndeto wetu Edwin Gatubu. Ni nterechi andunyu ondie na tho igembe north akurea akari barazimikite igokamata na ituro kamugito mamwiri jomo wao ntukwe kumunogokie kumana kuthuka ngoka barabara cheo che matura na kinyire bakumba igokinya bongo ibobo chienjerete na thitangi na nda akari baba kiona ni muthuro jo kiri MC wao Joshua Mithiaru Kastare. Lakini tugurite thina muno omwitethia antwa au na kwenda njire bateri kwithesta ile to umugumyo musie tugora thina muno antwa tuiteshe ni bara ni antwa atori ibo barenjite na nditangi ciose unika mayo isigo kunika mute njire ere jioro ni anto kendra nditangi cianto bondo to nditangi tore inyomwe iro nikangira cionte ne isigo Kastare twa mwite support yake tuonara inyemwe. Point number 2 Kastare njire muntu akwena ma akamatete tandoko akakuguru kwake kuguma vidinya ntiti ko bali ontokange na bange kunenga mauro tweteta kufika njweri barabara eno kona barabara yo ngo tuengoa itu mborondrosa itu tura mborondrosa ko mborondrosa iri yake thirikari losi ibatu mborondrosa batwe bareta nambere na kuga kinya barabara inge no withuki na gutejaneruo uwondi na eji barabara kunga no wethuki twete kinya to uguma muine etete kanya weteka no to bagwezo etenji etekinyangi no to MCA to na to tere ni bio to matugwa one time ke Kastare njirere morondo nyo ngo atwirira atwenjira au mwerio anga mwerio mwanja anga yua tanda twetekinya njirere wanda sengetheria nto kuma kwa babeta rukailo tamanga kwinama utevere bangaratana
njenjerere na matala atwirisia Rwanda ngambia riu kuringana na Bob ariuga arekinyite no gutara bagatara utongeria bubweru buria bukabathikira na kubategera mathina jaria bari najo maturene bakiuga MCA Joshua na boririitwe buru ntoto kuwa tumwe one time nonto tomuthura na nakumya ni munatho na imunatho na nakumya mabatu yeto ya twithatu najo lakini watu muthure kumetene watuga ngweni siagi yake nde tumwe itare njeri umya wonte na siako no mbolelia de mtu very smart tu lakini ukona ukulugera manto ya na terie ukulugera kastare ote mtu wanda utukaranga na siako no menimbi aso bunga mtu umere ta njeri turabwithira sia yoro ako mtu kona yani ko mtu losi kona mtu ga yubuithai nde watu nyelegete buru losi nde kinya watu obonga mtu oringite kastare losi twirire twethe tule maruka nsene twera murungu na turekere makosa yetu na kastare wario wou ende asiana bibarengerere yane kinya na kamara muni atwekere kinya mwakoroyo aitherwe ara one wako inama akarere cia garinde nara kiani kiano no gwa na tobwetherie barabara cia Rwanda uteyo yo etika Antone Ntoto Cheweru TV kuma Gembe North ni nie Edwin Gatobu. Mubunge wa gicigo bunge gia South Imenti Shadrack Muitina ninkanirite antoa gwaka gituo kia mutungata Jampwe nio emergency wing kiri cibitari ya Kanyakine na aria kuga agitete ojo nikenda akariba South Imenti bakona mutungata Jampwe nikenda kwagirithio gima bwao bamwiri aretie jaja onde akuga nteto eje igatumira shiringi milioni 20 mbeche iria kuga kubete kuma kiri thirikari nene akiuga kinya gutwika utungata bore rungu rwa thirikari cia county na ithirite agitethirwa ni thirikari nene nikenda akariba South Imenti bakaguneka riboti tutumiri ni mwandiki nteto wetu Mutugi Kare. Leo ni siku muhimu sana hapa kwa hospitali ya Kanyakine. Tumekuja kuhandover site kwa contractor ya kujenga emergency ward na vile vile tunatumaini ku-equip au kuweka machines ambaye zinatakikana. Hii pesa niliomba kwa serikali ya central government. Health ni involved, lakini maendeleo si ya MCA, si ya governor, si ya MP, ni maendeleo ya watu wa South Imenti. Hii hospitali iko level 4 na tunataka facilities ile inafanya ipande level 5 sifanywe haraka iwezekanavyo. Nianzie kwa kumshukuru sana the area MP kwa kuweza kuleta haya maendeleo kwa hii hospitali. Hakika tumekuwa na upungufu wa facility ya emergency. Unajua kwamba hii facility ama hii hospitali iko katika karibu na njia ambapo tunapata accident mingi sana, na tumekuwa na challenge kubwa sana wakati tunashughulikia wale wananchi wanapata accident ama wanahitaji huduma ile ya dharura. Na kwa hivyo tunashukuru mheshimiwa sana kwa kuweza kuleta haya maendeleo ambayo yatagharimu milioni 20. This casualty block, mheshimiwa, is going to be transformative for our people. It is going to offer services we have not been helping our people previously. You see, we are on a highway and our people, we have not been able to manage the accidents that come to us very well. But this casualty block you're providing for us is having a consultation room, a minor theater, a 10-bed critical ward for our patients, and it is going to transform the lives of our people here in this community. The contractor will begin the works immediately, and the contract period is about 24 weeks, but we hope the works can be completed in a shorter period. Yangu ni kushirikiana na mheshimiwa wa area hii, MCA wa area hii, Bwana Haruni, kuona kazi imeendelea vizuri. Pia kushirikiana na mheshimiwa wa South Imenti, Bwana Shadrack Muitina, akileta mali kazi yetu kama mbodi ni kuchunga na kuona
kazi imetendeka vizuri, na kushirikiana na community ya area hii kuona wanapatiwa huduma ambayo ni nzuri. Akenya na muno akariba kaunti ya Tharaka Nithi ni boretwe kuringa siasa itena mpatho na aria akiaria MCA wa Mariani Anita Mbae na MCA wa Kuorotwa bungeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Purity Wanja na uria kumereria mata gitekia mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi bakiariria kariba ndagani ni baboretie na muno aringi kura kuringa siasa itena mpatho nikenda gutega kujirwa gacagasha kereke thurano gya 2027 riboti thuraniri ni Nicholas Chabari. Tharaka Nithi ngokwerea mbuge etewagira matumbeni mayo. MCA wa Kuorotwa twe Purity Wanja na ora guchwa gite ekya mubunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi amwe na MCA wa Mariani itwe Anita Mbae na Murithi igaturo gwa Karingani ibauritie antu baithiro bana kumeria na kuria kwa thurano igita riria siasa tutegete kirenia antu betu kurwa nuntu bwa siasa nuntu gutindi ukathama gwaku nuntu mutungu akwata supporta gorora supportaga kiuto kale kena tumagale na gwe siasa na mutorere tokwele antu betu olirikana 2027 wana twalinga kula wa mbunge bimbunge wa kadwana dikadwana olionge nagwe olora roma gasumbe na moto le gaswiti etuga moto no Ndembize mote alitu kama ni alitu ndagwa Wanja mwena ngo kwetero gerako no menye thirikari eterutaga wera gonto kwena mbara kwa kutafadhali neto tigarie mwako yo wako rutero wera tu support ni thirikari to rutero ni wera ande mwele jogi etero edeta na ende tigetao no pateno no endo kwene jogi no pateno no ale kwene jogi tafadhali tuheshimiane sinisa kuringana ana Wanja kira mutongoria batiri kwithirwa kithimo na ngogira ithiritwo akiruta inditi kuthina mbe na kugira antu barabangi nontu akira mutongoria athurwa nenkagirwa contract ya miaka 5 ya kuruta ngugi na neo batiri kwithirwa kithimo neo tusikubali kutumiwa vibaya totigete kira gutumirwa thuku antu betu niga turuteni wera wako ma ruta wera wako ruthatia wera wako ni wako ma bonde bure maendeleo makorudwa maketho mategana noka tukauga matike aketho megana tukena wengiti atia gotebonge nkabwira tometo when it comes to politics ukone twathurire atongoria mamwe maurire guko na twariganirwa kana ni twathuranire na ndemenda kumwira ni twathurire senator tutona na metho mamwe mamuonaga mbicani na ni kwenda kumwira antometo tutechokera utore turuthite wemenire twatabu twagetireo twaruthire kumachiko yamba ng'ombe Peter Class Chabari Ndaikia 13 akichia gituka nyuma ya thaa 7 cia muthenya mutegeri gatonekanyaga kunogoka kaumagaruka mutambone nyuma ya kagita gatekuraja ngachokera na nteto nkuruki kwagarukire utaka kanyakika gathogika gwete green nange karibuni ala nontu mathaizetere na ithaa 7 angire gantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigua kario kangentere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nyongweterete au bebe mpimero ndugera nyomba etere kariozo tiwa ndumekarire ete murugi ndoka imuduyo ko tumerete Afya Plus inanga itazo zo zironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals teno kwa tukarania wa nyomba zuzu na ndinatosa Afya Plus ange menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntima etingana tembea kwingi iko na mengi na watu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus na sio moto motu te motu ya Afya Plus
Jogore ndukenerere akwe nagwe. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Nukuthugania gwita sukuru kienda kuthomera ndagitari thuganire gikeno gia kuja muritwa sukuru ikumenya gwitana na kuonania mantu tareria yukurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya undagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito indagitari uteguchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jokenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kituringire thimu namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Muchama niyo kayo thire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenchia. Botwaja gairo bitego tutethia neke. Hai to korega. Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngurachago na guchenga igo chenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidhidetu na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega wa mwiri nikienda ugoja murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Get your Azam TV decoder for only 1,000 Kenyan shillings or grab the decoder plus satellite dish for only 2,500 shillings. Take home over 200 high-quality TV and radio entertainment channels at a price you and your family will love. Where am I? Sports. Oh, wonderful from Yamal. Movies, drama, documentaries, kids, I'm ready to explore. Local and international news, music, we have it all. Call us today on 0709 844 000 or visit our Azam TV dealers countrywide. Azam TV, entertainment for everybody. Wingi nkarayu
cionthe ici na cinguku cia mweri mwake bahatu igusenga na kuurika buikonora na mbesa mukone ica tukonu urimi kinya ng'ombe riruteria lita 35 iria riu ndire ng'ombe imwe munyanyokwa tuite maguru nkuniene hai no tuitire maguru nkuniene nukuone ici itena kinya nkurukie mweri jumwe na ikendwa na arua na mweri mwake tega nkara tega nguku itu ithioga tueri tega isui tega pera itu batusanure we tuchanure ni tubu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe nguruwe na ndithia ingi chonde Joymax Feeds kuma kwa Kavagara chaguo la mifugo Joymax Animal Feeds. O mwana nevero arena kiroto aja skuru ya Highlands Group of Schools itwetekagia ate gwikirenya kithomo kia mwana oku ne gwikirenya ruju rwawe kinyankuruki irasi bieto ni bekindie njeto arimo beto iba kiwango kieguru na turi na ngari kathomba injaga cha gukamata ana na riera riri yagirura kuthomera aja turitanaga na tukathondeka atongeria baruju itwezanaga kithomo ge kiwango kieguru kiri mathomo na mantu jange ome ya mathomo gutigira ate arito iba gukora bwega na njera chionde ujukania bo September ibwitite na mbere kiri campus chetu cha Kinoruna Timau. Ringira Meru Campus kiri 0791-200-067 na Timau Campus kiri 0720-411-554. From the grandest stage, the badges change, but the passion remains. It's a special goal. Cometh the hour, cometh the man. This football is from the heavens. What a story this is. 10 months of drama lie ahead. The stage is set. The best football on the best football package. It's on GoTV Super Plus. Dial *423# to reconnect today. Bwega mutegeri wa Oro TV no ntubagwitana mbere kuthingatĩria nteto cietu tugicokera kariba gitimene nari na ntora ingi irithioronkirite wandia kirwa nari bari na werigiro bwa kuthirerwa nyonta ya roje nyuma ya engineer gukinya ntereu anare engineer ojo atareretie uria kinyanja ikaganirwa roje ruru gutigira kinyamara kia wagiboroje ira kithirite kirumirite nje nyingi ntereu nigikuthira bona bubu karikete ntukuinka yake nyuma ya PS Omanto Jande Gorochiome Roslyn Jogu kuriunga ntereu na kari kuoneka bake muromba abatetheria kuthiria kinyamara keroje taure mwandiki nteto wetu Karibanari na gitimene wandini ya kirwa na ribe no ntobo gukenera nyuma ya engineers baroye gukinya ntorino kenda bona buraba gekira roye bububu manite nyuma ya karibaba kurombo tethio baroye kile PS Omanto man diaspora no Roslyn Jogu tutwire athina roje ni ntobo kuremero imantu lakini na arwa thirikari gututethia na manchara jonthe ja gukinyanira na nandiga tweterete gu implement no ntukira gukari kubangwa gikubangwa thenera twithirite twiririre nene ndene location icio ithatu iroje na narua tukwira mwathani bwega kwithwa twina mwana wetu kuma nari PS Roslyn Njogu uria wigitwe kiriro gietu batu turi atongeria atwita kajo kamwe na nyume kiumia kimwe riria njire nari arauga agatethia mantu ja roje nyume kiumia kimwe narua no tutumirite ma engineer na tubakujotaga mantu ja roje na itugwitike nyume kiumia kingi kimwe mantu jara twethirite tukirigira kiwe jotethia community yetu jakethwa jokinyanira itukuona thirikari ji serious na itukuona bakojuria mawira na jara batwirire thirikari tikingi tuchwa kiyo tutikwirigira thirikari eja ku bejanja gutunenkera irio bira tukaria lakini bakejo tunenkera roji turi antu ba nari kirua na kibirichia batunenkera ndoje yu batutu tikingi tukwenda PS nejire na twira thirikari ina mupango jo tutethia mantu na jakonie roje na igita riu ritiathiranya kiumia kimwe agutuma ma engineers na ataram baroje beja gutweresa uria bakaringa map na rabugete kumania na mawega mamabonete kuma kire thirikari bagatura bamiwete mbaru mwanka mwisho tukira president thank you ito supported Roslyn Njogu tumuwete kabisa na tukithirikari ne kabisa iya tuko timu njira yonde na ndenda kuga batu twinthe iturikania
tuga supporting government na tugaitana ngugi na kerere nyingi tutiocienda no ro kuga thirikari tigwita ngugi amenye ni gwita ngugi gwetu no tutukuona ndujire itwire tuthinia ibwega kere thirikari no tubatwikiriro gietu ki mwana inchi onthe guru ikuona ruje twiritire ngugi twikire mbeca mukone na ndi batu tayari tukuigwa bwega tuchokire thirikari yetu yaunda nkatho no titukwone botumira taxes cietu ira tukurea ikeja back to us tukomba gwitumira ibwega na mwathani abatharime na twie tukethira turi ukithirikari kuma gicigo mbunge kia Mburi nkiripotera Wero Njuma ni ukambitaga ki Mutegi. Ekirirugono ro mwanya marandine mwanya kaunti-ini ya Embu ugatirimana na ayuthi ekuru akuru na kinyanthuki mbithi mwanya bonthe bakigeria kugwata takenda bona biakwaniria ana irandine iria Kanjikero gicigo bunge kia Manyata ugatirimana na nkatha cia ekuru baria uraga maiga jeja na kinya kujekira lorine na ajanio anabao barijaga na kinya kuinyontora gikithomo baingi ba ekuru baba ni single mothers na baingite kwenda kwao ni mukanda joturo jo bakuthite bagachithira ajamu na kwithira mathine jera bagukurukira nojo jojuriga kabo jakaunukara mwandiki ndeto wetu Rita Mwaniki kuma Embu na riongete marandine jeja na giki ni gichunji kia biere kia rugono ro mwanya iga ria uturo Thiine wa gicunji gietu gia kairi muthenya wa munthe iguru ria ripoti ya mwanya ya kware ya Kanjikero iria imwena wa Carolina ni tucererete ekari ngurani aria maturite ukuve na kware ino na matwereithia mamwe mathina maria mamagumagira. Mieke ya mawira bururi-ri ni nyiviririte makiria na uguo andu engi makaurira wirari wa njara. Wira wa kuvura mathiga kware ugakorwa ari kiguni kuri andu engi na makiria atumia na ayuthi. Ni wega kware ni itethagia andu aria maikua especially ayuthi makagia wira na makona mbeca cia gwitethia wa muthenya na ni wira mwega we tandu ni irakirite employment. Nuati andu aria maturaga bakuve na kware ino magakorwa na thina munene kumana na manegene ma mbaruti iria ivuragwa. Bishop John Ireri Kiringa ni umwe wa ekari aya uria nyomba yake yanaturwa mabati ni mathiga mama ikainainua maita mengi na igakorwa ugwatire wa kuomoka kumana na irima inene riria ritigetwo vuva ya nyomba yake. Kwi mbaruti imwe marekera ukethera ni mekera mbaruti nyingi rita rimwe ukethera ni cia inainia nthi ukethera nginya nyomba rimwe ni iragia miatoka koguo ni tungivoya marumirire watho wa NEMA wakorwa ni mbaruti gwi kiwango kiria ikagirwa ni getha ndikakore ni iraturanga nyomba cia neighbors kana cia aturi ya area iyo kwendi twanenda kuvitania nao muno no maringite nyomba yakwa maita wa mairi na tiko twavitanire ni wera mundu akona tako uramuvitiria na ndio nikio vititia ni gutura nyomba yaku mavati. Wa uguo ciana iria ciukaga na aciari ao wirari uyu wa kware irio ugwatire wa kugwatwa ni mirimu iria yumanaga na rukungu wa vamwe na ciana ino gukorwa matiragwata mathomo maria mavatie. Marauka kuthukuma kware ni marauka na ciana cia ovo koguo no amburie chief etikire ciana ni ikorwe iye skuru ciana itikakorwe iye kware itikarutithio wira wa kuvura mathiga na nyingi cia cukuru ni ciuririte vau micii mingi igatewa ni atumia na athuri tondu riu kuu kware kwi mathina mengi muno mamonekanagira ku especially ta ciana icio ciukaga aciari icio maukaga na ciana kuu kware maukaga na ciana na mauka na ciana maima magiwa kuu riu india rumbu ruu ruonthe nimo manyunyaga na ciana nyingi ukora tu ni irarwara na ikakandwa. Marima manene na marikiru maria matigagwa vuva ya kwenja mathiga mama igakorwa ari ugwati munene kuri ekari a mwena uyu wa Carolina. Ino ni kuona makoragwa marikiru muno na mesura mai vuva ya mbura no amarete mirimo undu umwe na gukorwa no matumike nai ni mitoi. Kwina turima turi twa vuva kwina kware ne mundu ucikerete kwa Reverend ni Bishop Kiringa nimona kware nwi kamukinyira gwake muci na tutingira kuthika ndu makiurira vau aya ende kwa kambura rere teno kwirwa ni erudino yongete nitukwera nabo bakiwa bena charity munene muno tondu kuni kumai makagitao magekara go
na mekara kou wageni kuru gaciaragira no karo de kware ukathia bube kware yo bangi na bo babenjetwe ni mai mari kuo mambure uriete na kurwa tema bweu tuando ndingime kuri mundu ngigwa urite ukuwa na ura kwa kadi kwa agaigwa taku gute mundu ngimenya tondu taimo kwa daimo tuire na mavuno wadi koro dia mundu mwana iko atina mwana tu we never know kwa guru emwana tukwa ne challenge mwe kiwede ne muno torinde mai magesura bau na nukwa ni barabarani anankwene na thira na mundu nganda kumuraga ningimungiako tondu taru mai kata una mekaite bantu mate kuthie tusira ta kugenda na mbere. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbita Warita Mwaniki wa Musiri. Mutegeri anuije kameme ya Weru FM 96.4 umuriro wa Meru ne kureterete mutaratara jomweru joipindi na tangazaji bayo okumithikeri omenya bubu kenda gukongwera nago etagaria rire scan QR code na wetekere mutandao jo Weru Digital kana www.werudigital.co.ke nocho kibiurie komi biria wagwata bionde ugatonya kire draw ya guchindira shopping voucher ya chiringi ngiri 5 na kinyogo atekanya kurionga studio chetu injeru chia Weru ntomerieje ereti ni kampuni ya kuthondeka irio biandithia ya Joy Max Animal Feeds. Au niyo tugwikira gatantante tochietu ni bwega mutegeri wa Weru TV no ntubo kwithirwa gwatanirite na uni ikirente tochietu chia Weru thamugwanja gakwendera kagita gakathongite na mbere kuthingateria mibango yonthe ya Weru TV jorio mubango jorejo kwejerete nyuma ya kagita gatekuraja jo katiba ka Gen Z oni Mbitagwa Dorcas Wakaria gakwendera weekend endongi.